når du forlader toget her på Københavns. Og vi skal have toget kørt ud til service og rengøring, så I bedes forlade toget så hurtigt som muligt efter at vi er ankommet. Så gør jeg klar allerede nu til at forlade toget på Københavns Lufthavn. Next station, Copenhagen Airport. Next station, Copenhagen Airport. This train does not go any further. Please remember all your belongings when you leave the train at Copenhagen Airport. And we will take out the train for service, so please already now get ready to leave the train as quick as possible after arrival. Thank you very much and have a nice Sunday. Nice person you Estamos subiendo. Suban, suban. Se va a Alicante. No, pregúntale si va a Alicante. De casualidad no puede parar.